Tol. Ay, ano na naman kuya mo't lamang? Hugot, arog kang kalaba. Hugot? Oo. Grabe naman kalaba. Ata na arog kang kalaba, oh. Eh, baon man. Ata na. Ano bang kalaba? Hugot? Oh, kukupas na. Maghanap ka kikaistoryahan mong salbahe ka. Tapos na tabi, so tangkal ka na i-change oil mo? Kasuwago patabi, boss. Ay, very good. Pero po ang bayadan ka? 1.5, boss. Grabe naman kamahal kaan. Anuan? Hindi mo na hiling. Igwa kong alalay na apat. What? Ay, Tigduro 50 an. Sang ribo, chip mechanic. Pigtarabangan nindo ito para ma-change oil? Ay, sus nga ni, madali. Give me. Sa masunod ay nalaman ko rin sa inyo mapa-change oil. Kamahal-mahal. Iwalat ko muna. Tamanubli ko na 1.5. Para andar-andar ko ligit 300. Malala. Sir, good morning. Good morning. Ano tabi silang order mo, sir? Lugaw special. Ano daw special? Ano po, may bunay? Nahiling muna ng special. Siyempre, kompleto yan. Special nga na eh. Tapot ay niyo. Nadagit si sir. Atabe? Itabi ni so, kaba sa National High School? Dahil pa nabubutlaan na welcome to Kabasan National High School. Dahil ka na ito magbasa? Tatao man po. Yug-yugon mo ah. Mahapot pa nasa ngarangaan ah. Boss, good morning! Good morning, boss. Boss, mabakal ka tita Lapay? Oh, natural, tabi kiri bagay na eh. Ano, karanihan? Imbis na mabakal ako, oh. Saro man na dang agbaltindero ini. Huwag na sabay mabakal. Tarano ah, nagbabaralibol? Ikaw? Oho. Dahil man baga? Nag-swimming baga dyan sa swimming pool. Ilingati, ganda langoy-langoy. Bubutlaan muna. Bunganan doon ni si Butla. Ano sa'yo mo, boss? Royal Coke Sprite. Iyan tabi ang order ko, boss. Ano yan, boss? Soft drinks tabi, boss, ah? Ay, bako! Tubig! Tubig iyan, boss! Ay, naurag ni Pade! Pade! Ah. Nakisputing kong kabaga. Oh, Sus na urag mo. Tapos? Pasahin ka Pade? Mabawag lang ka no, Reg? Nahiling muna. Mapurmahon para mabawag yung reg.